O'zingiz yosh bo'lsangiz dag'i. Bayqab qarasak, siz o'zinchalik bosib yurgan ensiklopediya ekansiz. Sizdan o'ta ko'p narsalar o'rgandik. Qutti uydan quri chiqmaydi degan qirg'iz elida maqol bor. Muallimlardan tayyorlagan bir kishniki belgi bor edi, o'sha belgi topib qo'ysam. Servis yaxshi, mana endi o'rnatib beradi. Korrupsiya yo'q bo'lsa, korrupsiya o'tirsa. Korrupsiya mesele bizim gelecek natay patırnağından aldık. Bayağı uyga kelgende nano isteydik mi yok degende bunu bala Çok rahmat. Anam bunun içinde jana siz aytkan örükten başlasın. Jana söz var ko bayağı töö başlagan bir toğuz dagı eldi begilik degende ошол биздин чөлкөмдүн өзгөчөлүгү болгон кургатылган жемиштерди чын дилибизден эле алып коебуз. Rahmat. Çok rahmat ederiz. Onun bundan 10 yıl burada bir açılış degen ürkütüp çıkargan adam Bişkek'teki Ulutoğlar basma kalasından. Jeki özüm muvaffak tutuyoruz. Bunu da sizge bir bütesi doğrusunda tavsiye koyalım. Nurkalı Medevisi'nde biz 3 gün okuduk. Kırgızlarında söz var. Köptü körgön emes, köptü yaşagan emes. Yok, köpüp yaşagan emes, köptü körgön ama köp okugan, koşup koyduk. Köp okugan bilette, buna biz 3 günde senin kanday insan ekenliginde, kanday muhallim ekenliginde kördük, razıçılık bildirебиз. Жашта болсо, мен баалаганым ушул улуттук баалуулуктарыбызды макта филолог катары ушунчалык майдалап, майда чүйдөсүнө чейин маани берип окутуп келатат экенсиң. Ошол жактарымды алдык. Мен жеке өзүм ушул эми бүгүндөн баштап барып, өтө мен дагы ушундай кээ бир ушул улуттук баалуулуктарыбыз болгон боз үйүбүздү ар бир ушул баалуулуктарыбызды майда чүйдөсүнө чейин окуучуларга үйрөтүүгө мындай шыктандым. Рахмат. Ишиңе ийгилик. Окуп жатсаң окууларыңарга ийгилик. Мындан ары дагы ушундай бир мугалимдерди окутуп, жарымыңды чачып, билимиңди чачып, ошол Кыргызстаныбыздын өнүгүүсүнө, кыргыз тилибиздин өнүгүүсүнө кандай салым кошуп жаткан болсоң, ошол жагынан жазба. Өзүңдүн аркаңдан ошол мугалимдерди ойготуп атасың, ошол менен жазба. Rahmat. Çok rahmat. Barıngızlarga rahmat. Şimdi onda